Deretan program Kalalen Property. Sederet program telah disiapkan Kalalen Property dalam beberapa bulan ke depan. Program tersebut pun diperkenalkan dalam acara press conference Kalalen Property Programs di Rooftop Garden Nipah Park Makassar, Rabu, 22 Mei 2024. Hadir Sales Marketing General Manager Kalalen Property Rasmila Sariswaib, dan Marketing Communication Manager Kalalen Property, Datu Primadona Husain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.